Inapata, maipita. Kasama Japón. Mama Shimipa Punja, la Pashkaipi Kan, Yachanawasi, José Pedro Maldonado, Paikuna Pashkaipi Ashaguta Rixichinajo, Paikunapa Ruraikuna Manda. Sinamikan kaipi turismo Jawa, Paikuna Rixichpakagri, no sé si Kikin Kaima Samungi, Kaipi Rimapangi, ¿eso? Ya. Shinami kaipi ñukashitemi kan Ana Cabascango y ñukami kai sumak yachanawasi José Pedro Maldonado pi yachakpani y shina ñuka kaipi katipani kai ñukanchi sumak rikuykuna tian kai ñukanchi Imbabura provinciapi y shinami kan turismo kai turismo mi kan tukuy ñukanchi kai Imbabura chari huella rikuchikuna paisajekuna kaypi unkanchik charinchik y tayta Imbaburata paypa kuchakunandi y mama kutakachita paypa kuchandi shinallata chaymanta shinapas charinchik ñukanchik tukuy artesaníaskunata en Totora en base de Totora shinanchik chaytapi charinchik shinallata charinchikmi kay ñukanchik platos típicos originarios de nuestros antepasados nachu y shinallata charipanchik ñukanchik vestimenta y ari chay kayma kaypimi charipanchik shuk shuyuta nachu kaypi rikupanchik Mesapamba imami kan chay tukuylla chay mikunakunata tandachishpa tukuy pura mikunchik chaymi Mesapamba kapan shinallata shuk alimento más utilizado kanmi chay cuy asado chaytami tukuy ima fiestakunapipa ima raymikunapipa siempre cuy o atalpata shinanchik nachu kaypipas tradiciones kunata charinchik y kaymi chay wañu kunapa puncha chayakpi ñukanchik panteonkunaman rishpa mikunakunata compartirinchik nachu chaypi y shinallata kaypipas charipanchik tukuy tukuy kuskakunata y chaypi kuchakunata kay como ñukanchik provinciaka reconocido kan Tauca kuchakunata charimanta y chaypi tukuy kuchakunata y shinallata shuk atractivos tiyan chayta rikupanchik riksina kanchik nachu ari kuskakunata kay Imbabura mama chaytapi ari shinami kaypika ñakupi imatalla shinayta ushanchik kay ñukanchik provinciapi chaykunata rikupanchik chay pullaykuna ima cuantopa kalpaykuna chikuchapi rikuna boteskunapi chasnakunata charipanchik kaypi raymikunata charipanchik kay San Rafael llaqtapi shinallata shinanchik pendoneros nishkata chay pendoneros nishkaka kapanmi chay kapanmi de que punda antepasadoskuna wañuchin kashka paypa enemigoskunata chay wañuchika umatami shuk findupi hapinkash chay findupimi chay yawarka tinirishpaka chashna puka chaytami kaypika representan chay Huipalaka imatashtawan charipanchik shinallata charipanchikmi kay Otavalo Kitipi Plaza de los Ponchos kunata y kaypi Plaza de los Ponchos chaypi tukuy maneraspi artesaníaskunata makirurayon shinishkakunta rikuchipanchik y kaymi a nivel mundial reconocido kapan shinallata kayman rikupanchik chay Plaza de los Ponchos mandallata chay kaypi ñakutikota kachillaktapi inti raymita sumakta shinan chayta rikupanchik kaypi ñakuti charipanchik mikunamanta churakunamanta charipanchik kaypi ima rami
punda kashka y kunan kan chay vestimenta cambiarishka chayta pacharipanchik nachu. Y shinami kashka kay turismo ukuka sumak tami abarcan nachu y kaypi futuro manga ñukanchik sustentarito ushapanchik apane Shinapas kunan kan kay mama shimikunapa pucha imata nipangi ima yuyayta kupangi kunan pucha kaypika ñuka yapanimi ñukanchik shimi parlayta mana sakinachkapanchik porque ñukanchika chaywan unkurishkanchik chay shimi ñukanchipa y maymanrishpapa unkanchika orgullosos rina kapanchikani porque o sea turistakuna shamun chaypa paykunapa unkanchik imapa algo maravilloso mi rikuripanchik kasha vestimenta kasha parlaykunawan y chayka apanakapanchik y kawsanakapanchik ñukanchik propio kawsayta nashukunapa katishpa Paychani sina saguta kay riksispa katishun mikunamanta kunanka rikusunachu pita mikunamanta villachita usan basikuna alipunja pita mikunamanta rimangapa munapankichi kikin mikunamanta villachipa kichwa simi kaypi asaguta mikunamanta villachichun maskanajupansi Ari, ñuka shutimi kan Patricia Campo yachana wasimanta Unidad Educativa José Pedro Maldonado mandami kan ñukanchik shamunchimi mikunakunata rikuchinkapak imashna ñukanchik yachana wasipi yachachishkamanta ñukanchik charinchimi kaypi ñukanchik yachana wasipi imashna ñukanchik yachachikuna yachachishkamanta charinchimi decoraciones tashinashpa frutaskunawan kaypi charinchimi bocaditosta y shinallata charinchim yachachishkata shinashpa uvaskunawan y piñawan kaypika charinchimi shinashka camarones apanados kaypillata shinashta bocaditos kan suspiros y kaykuna Presbítero amable Herrera, cuentos, leyendas y kunan ñukanchik mama shimipa puncha charishkamantaka ashtawan ñukanchik kichwa shimita ama chinkachishpa katinkapak ashtawan yachakushpa ama chinkachishpa chaywan katishpa kankapak Shina katilsi asakuta riksispa kaypi paykunapak mikunakuna kay pachapi kay ña mikunaymi rikurinachu kay miski mikuykuna kaypi kachi mikuykuna yaku mama kuchamanta samushka mastimi langosta nachu maysumak mikunakuna rikurin ñallami hipalla paykunaka karashpa kanka nachu yupaychani masikuna sinaka supunllakaman shinami kay José Pedro Maldonado yachana wasi yachahukunami ashaguta rimashpa kanajurka machikuna Unidad Educativa 10 de agosto, vestimenta Otavalo.